салом салом дӯстон, инак вақти он фаро расид ки мо боз як бахши наверо дар канали худ ҷой дода бошем. Ин бошад ҳам омӯзиши забони англисӣ. омӯзиши забони англисӣ аҷоибот дар он аст ки ман худам мехоҳам забони англисиро омӯхта бошам ва худ мешавад мо онро ҳамроҳ ҳамҷо аз худ карда бошем. инак лайк, коммент ва рафтем дӯстон. инак манбаи ин маводе ки мо истифода мебарем, яъне забони англисӣ, ин сомонаи my.n.ru мебошад ки шумо низ метавонед аз он истифода кунед ва ссилкаро ман дар описании ин видео мегузорам. акнун барои чӣ мо оғоз кардем аз ибораҳои маъмул. мақсад дар он аст ки дар оғоз мо бояд аввал мефаҳмем сатҳи донишамонро. яъне шояд касе танҳо оғоз мекунад, шояд касе андак медонад ва чунин намоиш имкон медиҳад то мо сатҳи дониши худро баҳо дода бошем. инак дар ин ҷо мо дорем калима тоҷикӣ, англисӣ ва хондани он бо кириллӣ. рафтем. ҳа, yes, yes. не, no. Subh bakhair. Good morning. Roz bakhair. Good day. Good afternoon. Shomaton bakhair. Good evening. Shoyad. Maybe. Albatta. Of course. Marhamat. Please. Tashakkur. Thank you. Bakhshish. Uzr. Excuse me. Excuse me. Afsus. Bakhshish mepursan. I'm sorry. I'm sorry. Hamash khub. It's all right. It's all right. Shmo mefahmed? Do you understand? Shmo mefahmed? Do you understand? Man namefahmam. I don't understand. I don't understand. Man mefahmam. I understand. I understand. Lutfan ohista gap zaned. Speak slowly, please. Speak slowly, please. Lutfan takror kuned. Please repeat. Please repeat. Instead, wait. Wait. Mabras kujost? Where is the restroom? Where is the restroom? Where is the restroom? Nadaroid. Nadaroid. Don't come in. Don't come in. Don't come in. Daroid. Come in. Come in. Raftem. Let's go. Let's go. Let's go. In cheese? What is that? What is that? What is that? In kist? Who is it? Who is it? Who is it? Kai? When? 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 Hozir. Now.
now, now. Dirtar, later. Dirtar, later. در کجا؟ Where? در کجا؟ Where? من نمیدانم. I don't know. I don't know. I don't know. من فراموش کردم. از خود دید برآوردم. I have forgotten. I have forgotten. I have forgotten. اینک منبع این موادی که ما استفاده میبریم یعنی زبان انگلیسی این سامانه my and روم باشد که شما میتونید از آن استفاده کنید و سلکه رو من در اپیسانی این ویدیو میگذارم. اکنون برای چی ما آغاز کردیم از عباره های معمول. مقصد در آن است که در آغاز ما باید اول میفهمیم سطح دانشمان رو. یعنی شاید کسی تنها آغاز میکند، شاید کسی اندک میدوند و چنین نمایش امکان میدهد تا ما سطح دانش خود رو بها داده باشیم. اینک در اینجا ما داریم کلمه تاجیکی، انگلیسی و خواندن آن با کریلی. رفتیم. ها yes yes نه no صبح بخیر good morning روز بخیر good day good afternoon شامتان بخیر good evening شاید maybe البته of course مرحمت please تشکر thank you بخشش عذر excuse me افسوس بخشش میپرسم I'm sorry همه اش خوب it's alright شما میفهمید do you understand شما میفهمید do you understand من نمیفهمم I don't understand من میفهمم I understand لطفاً آهسته گپ زنید speak slowly please لطفاً تکرار کنید please repeat استد wait مبرز کجاست where is the restroom ندارید don't come in دارید come in رفتیم let's go این چیست what is that
What is that? What is that? In kissed? Who is it? Who is it? Who is it? Kai? When? 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 حاضر. Now. 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 Dirtar. Later. Dirtar. Later. در کجا؟ Where? در کجا؟ Where? من نمیدانم. I don't know. I don't know. I don't know. من فراموش کردم. از خود دید برآوردم. I have forgotten. I have forgotten. I have forgotten. اینک منبع این موادی که ما استفاده میبریم یعنی زبان انگلیسی این سامانه my and روم باشد که شما نیز میتونید از آن استفاده کنید و سلکه رو من در اپیسانی این ویدیو میگذارم. اکنون برای چی ما آغاز کردیم از عباره های معمول. مقصد در آن است که در آغاز ما بیاید اول میفهمیم سطح دانشمان رو. یعنی شاید کسی تنها آغاز میکند، شاید کسی اندک میدوند و چنین نمایش امکان میدهد تا ما سطح دانش خود رو بها داده باشیم. اینک در اینجا ما داریم کلمه توجیه که انگلیسی و خواندن آن با کریلی. رفتیم. ها. Yes. Yes. نه. No. صبح بخیر. Good morning. روز بخیر. Good day. Good afternoon. شامتان بخیر. Good evening. شاید. Maybe. البته. Of course. مرحمت. Please. تشکر. Thank you. بخشش. عذر. Excuse me. Excuse me. افسوس. بخشش میپرسم. I'm sorry. I'm sorry. همه اش خوب. It's alright. It's alright. شما میفهمید؟ Do you understand? شما میفهمید؟ Do you understand? من نمیفهمم. I don't understand. I don't understand. من میفهمم. I understand. I understand. لطفاً آهسته گپ زنید. Speak slowly, please. Speak slowly, please. لطفاً تکرار کنید. Please repeat. Please repeat. Instead. Wait. Wait. مبرز کجاست؟ Where is the restroom? Where is the restroom? Where is the restroom? ندارید. ندارید.
Don't come in. Don't come in. Don't come in. Daroed. Come in. Come in. رفتم. Let's go. Let's go. Let's go. In. چیست؟ What is that? What is that? What is that? این کیست؟ Who is it? Who is it? Who is it? Kai. When? 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 حاضر. Now. 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 دیرتر. Later. دیرتر. Later. در کجا؟ Where? در کجا؟ Where? من نمیدانم. I don't know. I don't know. I don't know. من فراموش کردم. از خود دید برآوردم. I have forgotten. I have forgotten. I have forgotten. اینک در آینده البته ما میگذاریم به عباره های ساده تر و خیلی سوال دادن جواب دادن. Goodbye. سلام دوستان، اینک در ادامه آموزش زبان انگلیسی من به شما ضمیمه یا خود سامانه Milk, please. دوالینگو رو توصیه میدهم. این حال شما رفتی مشق رو از طریق سامانه میبینید. این فیلم میتوانید از طریق پلی مارکت به اندروید و اپستور به آیفون خود زیر کشی کنید. Thank you. Goodbye. Coffee and tea, please. Tea, please. Butter, please. Butter, please. Salt and butter. Salt and butter. No. No.
این بود امروز نمایش اولیه ما ایدی از زبان انگلیسی. دوستان واقع دائما سلامت و موفق باشید برای کار دوستان.